गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा थि समाव मावख'आव फैयै आरो मोजाङै खामानि मावै साख्रि आवलाफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय समावनो प्रमद बर' बिथांनि गावनि नखर बियाबाव थानाय तामुलपुर खोन्दो जौगाथाय मावख'गिरिनि मावख'आव समबारखालि गोबां मावख'गिरि साख्रि आवलाफोरा सम बायदियै मावख'आव फैयैखौ नुनो मोनो। बे नुथायखौ नाय, लांदां जानानै दङ मावख'गिरि साख्रि आवलानि मासिया। 2 रिंगासिम गोबाङा मावख'आव आगान होफैयाखै। तामुलपुरनि महकुमागिरि बेरांग तालुकदारा हरखाबै मावख'आव थांनायाव साख्रि आवलाफ्रा मावख'आव फैयैखौ हमनो हायो। महकुमागिरि बिथाङा मावख'आव फैयैफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। যিখিনি তামোলপুৰত আছে অফিচখিনি মই চাই থাকোঁ মাজে মাজে। ইয়াত ভিডিঅ' ক্ষেত্ৰত মই আজি যিখিনি দেখা পালোঁ তাৰমানে আহি ইয়াত তেখেতসকলৰ কিছুমানৰ গাঁও সভা চলি আছে আৰু আজিৰ পৰা আৰু 2-এজন ইঞ্জিনিয়াৰ ফিল্ডত আছে, ভিডিঅ' আছে, কিন্তু 2-এজনক মই এবচেণ্ট পাইছোঁ কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ। গতিকে সেইখিনিৰ আমি যিটো বিধিসন্মত ব্যৱস্থা যিটো ল'ব লাগে সেইটো লোৱা যাব আৰু গোটেইখিনি কৰ্মচাৰীক মই কৈছোঁ যাতে ইৰেগুলাৰ হয়, গোটেই কাম কৰিব লাগে। ইহঁত অকলতো চাকৰিটো পাই অহা যোৱা কৰি থাকিলে নহ'ব। গতিকে এইটোৱে কথা আৰু চাই बाक्सानिफ्राय दीपक कुमार पाठकनि रिपर्ट समनि रादाब।